Lokalna samouprava je podržala inicijativu svih sekcija da se i ove godine u našem gradu 25. novembar obeleži polaganjem venaca na spomenik kralju Petru I. Karađorđeviću. Na današnji dan, pre 105 godina, u Novom Sadu, Velika Narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Banatu, Bačkoj i Baranji donela je odluku o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji. U godini u kojoj je obeležen vek od upokojenja kralja Petra I, a povodom Velike Narodne skupštine Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena, naš grad je odao počast jednom od najomiljenijih srpskih vladara. Kao kralj Srbije ostvario je mnogo, učvrstio demokratsku parlamentarnu monarhiju, uredio vojsku, vodio pobedonosne ratove, izdržao velike političke krize, privredno osnažio zemlju, bio je pravdoljubiv, skroman i pošten, odan svojoj zemlji, svojim korenima, pravi rodoljub koji je svoj narod iskreno voleo. Grad Subotica će i u buduće 25. novembar, dan Velike Narodne skupštine Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena, obeležavati polaganjem venaca na spomenik kralju Petru I. Karađorđeviću. Neka je večna slava kralju oslobodiocu.